watinda ata musiaisia ninaokethia na ninauthocha kilunguni cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya studio ni naini makwa nina Bishop Mala Madam Faith na mwaka. Thank you. Yeah, thank you. Tuneenanie unenanya witu munthi twinenanya na Asyai na alimu maitu Syana si musi nitukwatite messages kuma bala be Syana sia Asyai maitu ithukia sia na uteithukisya mwana aku bai bala mwisa indwa na communication mwisa onenanya na bai mundu wendete kutinda hata bitwe Syana situ siuka musika kuya mam school ni ngubuliwa mam school ni ngwe kwa kina na kundo mwithukisya kana ngi twimethukisya too much ukanania mwana umuthi nenda tunenie Asyai maitu twithukisye Syana situ na maundu ala tona kulia Syana situ o yume misini mabungite ma school na most of the cases we saithia mwana noe tumewendwa we na maitha na mwalimu kana mwalimu akatuma mwana waku akumena kana future yake yanangika na mwana ala tumatiana Syana situ most of the time maenda amake kala myezi 3 na ndo kanda ikala na kusiumwa ile kwa ila mwana wimusi tumaneni kana Bishop Yeni asandi nchakino ndo wakwete kipindi cha muthembo muthenya wa monde nikana tuneene nundu na wasisia muno maundu amumetha matonetha maiko Syana ikethwa ikola school nundu Asyai kwema kwithukisya Syana na kipindi kila kinene muno tithitwe nacho ni kipindi cha Syana kwithwa na alimu school na Asyai kwithwa matena saa na Syana na nduithi akana kani koka na nduendo manyakana kana atwe ata skulu keiko kabiko uwe kokea ya mubuko baya enda wiki kana o mwakela wikie ukeka wiyo ona bya matakula Syana iyo mwaka yiba ona balua wa mwalimu weba na kaikana kaka tona enda kalikilwe kana kalikile kana kaumeiwe kana kanangiwe na yunu ndo ikatelemetwe either kuma kuya kwe mwalimu watata kuweta neko kuwa kana ngo wokengi mwatungwe ngi banga ubwa kana kokai kusia ngamekia shua kana nuo kusia klasini na tiyitha titena saa nzeo nchaki sia kwithukisya Syana masukulu ni maito ni maseo munopyo lakini ni institutes imweito na kutumiwa Satani ilandu matanaelewa mituki na kwa kwitha bakubi na kana ni kana uelewekana kaku kauma skulu kailiata noto usisi akana na saa ingi etha ni nya kana na nikamweletu kayumya ngo kauma ukathio kaliko bedroom ukasisi akaidiata ungi anaethia kasisi akethi akana kausuete myo yoze myo ya myo nzio kuma ngingo mpaka matakonde lakini itonga kana ukona kana kayasya kayenda skulu yesu ne bendwani we skulu na wakakulia ni jao kayetikilo weta nundu muzeini ukuthio weta no kuthio tabio mwalimu kwa ni kipindi kisio muno ni kana tunene na Syana situ yetha ni twithukisye itho kana kaitu ka open up kwa Asyai Syana neni ya sei menyuba ya musi ona aku musi winena na mwana aku munenye ta mundu wina kiliko isangi tumane na sia to mwana all the time na uyesethia undu ukwasio si unethiwe na myo mwongo bo tikwa se inspect mwana wako nondo na mono magundi sia privacy lakini nto ile to manondo tunenya mwana nikenda open up pesa na imwe stress ku open up takau kai kanena kakasa ni mbwawa kana akakatakonyo kangi mwongo musito suwa ile to ku make mwana ata abunguke ngo ithiata ti Asyai elo kona utaususia dots cia maisha ma mwana aku and something is very wrong dots cia kususia mwana waku ni ila mood je kalo no ona ate ne twiliuge wa moito akolia ndebu ndonge wabindia aendese chao onakuti ogwika uge ugasia Trevor wabindia ndateka Syano
nini sini thila nombe yo nthe tumbukanie yani ukesethela kana kaku no mana ila kailio na sio ciana citu kathengecie kayuta bia kakauta cia undu kate kuona ta ukajaja no ndo kaingiria ciaiti twila blame game onge atwikikie kana kake nika abuse wa ni UTT school no mwitu awe mabinga school aka abuse wa ni mwitu awe na kana kuesethela kaiweta na juki pwezio manika kanini konie kayekanywa mekanirie ni no mwitu na niko kawetie kasia ni toto na anti wanafanya tabia mbaya na kana ku inya wetsethela ona no ko believe wo made ndo believe ya kana na ju school usivingiwe chumwa ke chambe we are take time and listen to your children, listen to their fears. Education we are war obikete ba sisias ukomba wo your strength obikete ba ukomba wake ukamukulia kai netuna sense ya masomo tunoka CBC challenges ila we nasioni chao akautabia na weona usio wake eka noja ni na mwano ndukethwa wimo kuthia CBC hivi ako abikeba ya mwiso ate usienda kamuthia now take your time ukatuma ndo na alimu school utumita ndo na mwalimu ila wona kindu kite kuelewa ndo na abuses zingi cia ile usumite musi na siuko manikia school take your time na ndo ya kuye na mwalimu involve ya mwana ila mwamina kwe yange wamuya yange wake wima na mwalimu ende mwana waku on board omwebu niambie mnaendeleaje mwalimu aliniambia na winena sindo ila positive tiko nena akelene mwalimu aliniambia we hata usikiangi mwalimu ambia kwanza ona ndo utakoneka without yinge wize de la juu watu ikajaji niwe execute na ke mwana baloto no semba akalwa nikuto kwako na uitweka niwe wambe yosuka nzuko na mwalimu na mwana pando wako mwithukise yu no ngino mwithukise lakini umu guide ndo mwana ndake so bitu kamepaka la twase ni mwana ni wokila pesa ni mwesi sinene kakasia mwalimu mkania no mbone ya kana mwalimu ngania na ngwatie bana musei atona kwa approach ata kindo tachu twase mwana awaka kuya hiyo mam iso mwena nyindie ndo thesoma nundu maambia unde ka fast yako kuya nganyanganya wata musei kindu chuchambe nundu wambao undu tukwasema na mwana waku mano connect dots ya mwana waku then unaende kindu kina nikiweka niye nacho yui mwana nundu wa wosunde na wia tile si kwenda nena na musei lakini na wia lakini nuko kiondo musei ukreact you I think dukusome dia kana ni two way pe musiai pe mwalimu na kana keba katikati na iko ka transport kaeta information kana obo kuma kwa mwalimu kakakwete kana kakaumia obo ko musika katwa kuya na ciana yisi ubitha kwanza ta nini no na yo mwalimu na tene na mina form 6 na so meta UT for 2 years na of course ni that so medio higher level university ko is either pe difference ya approach ya ciana cia higher institutions na isi ya lower na alimu makunawe ya museo that one there is no doubt nilisikie na walimu ni calling na nienda kuazekana pai mundu perfect na nienda kuambia kwa kumia mfano wa kana kasia iwe ke HIV kena modelo na wethe akakuya ndawa sukulu na limu no mweko kaendo nyon kanyonda wai kanyonda wa kawaida jinsi ke kie bitio liku kaliko ofisini la kandi ofisini staff room mwalimu wa kakulia kwa sauti nene ange medhukishe we no nywenda wasya nyusa ani wisi withana thina munene alimu the makasizia kana kambe ya kuya
na we say the approach is very bad. You can go enda ushoka school kabisa na kaya weta why niki utenda ushoka school nundu kana ni very sensitive na tonduka ina mindo ya communicate fina communicate kwa laisi nike ukia Asyai na nike ukia alimu ukikita kwambia kuya you approach you ela kwa kie kaweta you mwalimu nyanda tumeye uwe you can say the ni chao kana you ambia kwika sindu ita elimination as your own kuya no puiwe aye no iguona nona eliminate eza kwethia ni chao no ila ndawa yuko uwe ndio ofisini atabya headmaster na headmaster tio mwalimu la wako niwe onzo mayangewa mutia ni sana na Musyai lazima mayangewa na masovu na tia wekeo na asya I'll not do it again na you atu katawe Musyai wakana kauyu yuko approach ile very intelligent utumia akili muno nikana kwa the relationship ya kana na mwalimu yeye na athoka na relationship ya Musyai na alimu yeye na athoka na kana ikaendelea na masomo is no one way there other means to no utumia pia approach lakini muno approach ile ku adopt on the way say the sensitive to both sides na be undungi tutono kumesya Syana situ katuma mwana ata kunini nduna mukuna lakini ni wa mukuna na ndeto emotional damage ya words muno asei maitu pe ndo tono tongethia mwana akasiona ndika otabia ingi onati ndeto ni lelo na uone kana Musyai kwanza tainya kana tono sisia kana ukaiwa kana kakaya na keibaya dana akathengea lakini akazisia na ile akuya we numa no ndo kuona na wiyo yuko yani it is more painful kwikobi kwa psychological torment na torture it can be so damaging nuru ioneka lakini hizi kwa ndo kuneto kwa umi ano kwa hospitali huko kwa lakini psychologically you can damage yuko ando maranamba kuima when they are underage you must watch undo twailo sisi anezo kesa dia twina destroy na Syana uona wamino udestroy kana psychologically kiana akana self confidence unakayambio perform poorly in school na kunena mwana aku ainena naku kindu chambe wa ilito mana confidence isu ya oke ukotabia ta Musyai alafu ndi na kuitwika nuwa wa mu lose self esteem aisi okabaya school ta mwana muwe nondo no kukia ona akunwana anaye kwata ni mwalimu ndaweta so kunena ni na mwana akuni ku boost self confidence niko no mutavyo na ndeto ingi undo tono relate na Syana ingi school ndo ndio no kana kangi kyo musumbwa na kindu chambe bishop Syana sia bikamusi amba okulia report card olati homework ukwati chao ukwati chao asinto ndo bata kila chaetwe onagainde karambi uyambi uyu itetia mwana oyeze thia umutabiti mathina lo bitite nikendo mutu high school na kwa mai kombeni naenda na mahukuma banga itala na kunendete school ila yeipue na wewe baba uyambi umanga kana na ota nambo manai na tho isi mboi yakwa pela kujisu ya sima ili tumia bala pesi na sio especially bala wona mwana kuno ku fail na masomo ama CBC pai mwana ndia yukindu kemwe Asyai mailete kumanya ni kana kindu chambe kana kaku pa yo katoete school ke kala miaka ya utala na kayuma koko twika permanently kaku na edwa ni wa kaumesia ngo wa umesia kana ukambia kuita kitau cha twikie cha mukulu kiragira cha mukulu kitau kitaboa ko ni muhimu muno kana koka ona mbewa nundu peka makatonda ukakavunjikite ngo katulikile ngo nundu kaina kwa tondu ke kwenda nundu school beo na competition na iko katulikite ngo kaina kwa tondu ke kwenda kangi ko maybe kapete ido bullying na katolekete ngo kidu chambe kabi kawe kwatyo wako notanu wako na mugo wako wonde we na bikamusi nomba
akikisha kana kwiko kakethia ukandalite nesa kila kekuigwa kayenda kambo kwata kuyanana na ubiki waku kila kekuigwa kayenda na uikanenga mwanya musio wa muthenya umwe kanelika kambo uthio musio kambo uthio musio kiliko uyicoka kuja beba lua wa skulu ukiena jo ukiena guo Bishop musiaisa witu ndukathi basani tuciokete namba itu SMS ni ile 39115 na akuta wi mwana we musi thenge ya tunenanye na kui nundwi twenda unenanye na simaku na twenda makwithukise nituciokete Syana situ nitumwendete muno na yumwe holiday twenda mutunenye ithie ta Asyai na amwe maundu amwe faith twaili totabia syana situ ona sio situ tabia pe maundu amwe twaili totabia syana situ nundu pe maundu mengi mekuma maskuluni syana ni siubukwa ni alimu syana ingine sio kana ndawa sio lebya skulu nukuelewa ni tutabia mwano waku wina kabebu nyumba wena mwalimu relationship yake ya kuna yake ya ile tendo ili hata ni sindu mnyao utaile tolikana nasio siete utenisia na ingi tu ubunenge mwana confidence ya kulate na kuisunga we mwene na mamei ndono tabio Syana nendo motavia kana ela we school mbe ambao sisi ya mwalimu tete yako na mwalimu tainyako na kila nyeta nyengo siaite ndeka ninaku ona mwalimu ndaileka yanako ilika na tu ya nini skulu na somea na twaina mwalimu na that time tila kwambe yome sia tuthunguto na na rubangithitwe baleti ni mwalimu usu na dia iyasi kwa kane kwate niwe awadejo that was an abuse tuthunguto tu na etu ala nene ngona aimekanya mekanilie na nundu you now to in a language you ethikwe nyaku ikwatanga waba nundu nake wekije mubaka no ngwatetie it is very important that basic language ya kana ambe ya kuma ke nursery ukakea hii inaitwa dudu hii inaitwa wese la keana uinena na koni watilile bari Yesu kwe masaa na kona yako ya uinena kana ke wona mwalimu manosu ni nyaku na nethe yaku nondo natio tu na Syana hivi sisi repeat ni alimu maka ukona kana ka mwana ka kola skulu nondo marathon ila katwa yithitwe mwalimu kaitona nayo kilanda tika uka nendo kubundisia omwaka kuja kwangu fanya hivi kumbe wene wakwatie kana ka ubucha na mona ome on the same so we are not narrowing it to only women no even the community ona ome alama thoko ma school nituona even the cooks kedwane kana ka boarding school na ni wezinye nezio kulia ye boarding nike yitha ananza yingi bito Syana tetha wananza mbingi na ke cooks yamwe maiteka advantage kana kaka ona saingiti lazima akome nako aikatumia nai uko na sabuni ngapi we na sabuni Syana hata mubukoni tulifanywa shopping nenda uniletee sabuni nitakuwa nikikuwekea chakula nyingi kana kaithika yosa sabuni uko na mafuta nenda ulete kachupa nigawie mafuta yani kana wise thilai nika kwatuwe kakili kako so kila ukibonekana ila we yange wana kana na mwika budget nena anakana kakea na kesi sabuni ni wako na ni wako ukupiche bana na wona mundu ungi ukukwitia muyemuke mushie aite chake nundu nengitio twendo bundi cia Syana situ sikuithwa sinindo weki wa shopping ni yaku undu teka na mbosei waku mwalimu ndailite kwika onola ni ubingwa gate na wethia wine kosa nduka blackmail wene mundu makosa yamekika na tigwo mwezo wa dunia nukuelewa mundu daga kuye ekangu kwate bana nikenda ndikautwa bala be principle nukuelewa ona kange kwenda maybe faith dibubu ni mwana ni wese drugs ni myao wona ongi woka nasio
ukekwatania na kitindo no mando mwalimu uyu tabanyoka bola nondu nimesima tukuni anonymously kwa undu kendwe na wia wa ninguweta wiyo no kenobona tukanda kana mauthaidi matoweleka uyambia kwigwo yetwa ni kana kangi kaiku tuthichone na kathichone nona kaumya kunila kana kamutandao na kayambi otunya kayambi ekasiendo na all of a sudden ndwambi yaona either mbesa yete kana uyambi kuona siendo te usiona no sio kana ukaelesia mituke kaile tedi elicha uthaidini toso na uyusiana si holiday mwaka ya mwalimu onge simo yes control ya simo sina zitu itabie na unenga simo weka mithombi ni nguve na tuma advice kutumia simu dhinundu mei skulu moka meoka mambio kwa updates cia zindu sikikie na hii ni vanity na yesioka skulu na akuite maundu matailite ubo wa simu ni challenge nundu umundi onakana ka miaka itatu miaka ena kesi kila kindu simuni ona saa ingi ni kesi kwi musiai nundu mena maetwe na meanite na makaiwa na sindui digital da kila kibo ni ona tukatuntuma ke uzizia tunge ni very violent na ni to contribute ya kana baadaye kwetha ke very violent ona kaende nambe yukila kibo ni kuyangewa na kumwelesia kana maundwa ni masio na ni mathuku nera ibatonde kape site pe parental control itabu ina wifi number pe you can lock you can organize them na visit adult sites sia pornography na sindu yusuthuku ase no mabinge sindu sia muthembozu na engagement na kana ke the kemo nana for a long time ni high school on a college na mwalimu wa Sunday school for a long time na siana bingi sia mbedete na they disclose so much nundu the angina level yo no kamenda no ka engage yake la kana separately na wana kena kendo wia twende pale kando niambie yuo no athio te kayo tabia sindu mbinge mono yuko huo na kumusia hii no mandenzia ya ku extract information kana gukwato maobo kuma kwa kanani kwa kwetha we friendly kanoka tumio kanoka mando mundungi size yake utona kuyangewa nayo lakini more importantly nundu wa simu hii they are deadly na tondu they can change the way you see things no muset rules when tikasiasia this way and this way and this way na mundu ekala muno for a long time esimune mana it could be a red flag ikuone thia kana pena ka problem ko kite check na bangi Asyai yangi ni museni museo no igite parental control yes lakini the amount of time mwana so kutinda simuni allocated no kuelewa ona no upulika simuni so lakini ndaika stisi ndondoku mwana itweka addict wa TikTok akatinda asongite kana kewa itha keweka no kuelewa so be that no ngele kaindo mwaka ngwiya ila utu nena obo wa mwana kwetengewa waete wengewa tawe musiai ninona be la to meet a support crew in schools especially boarding school where they are say yatano ala mwenda na sia always sisi ya the utongelelu kwa kinduki kwa ange no wewe mkana kakasia kuna huyu mwalimu anatushika ukeyo tukwatanga kuwetina ukebya kana kau kaweta take time utosuka kana kakubala be musi yungi ithukizio mugule wa mwitu yakube undu kutaba sia maende yasia so that okay we ndeto esu ya kana kakuja wetwa nonge we say the we na prove nundu ona isi ana ona setu tu isi no situnga ukethukizia ngewoka kulia ngeweno kweli ne yawe na wathi withila ne yobongo secondly ela wa realize kana be mwalimu ukudhulumusiana don't attack the teacher directly. Follow the follow the procedure. Muno be la parents association. Manda na chairman wa parents teachers association. Nundo na ke either wa ese alimu in and out. Tu spend ya more time na alimu aya na ela menanza matio with wa ebo. Mwete akam on board. Nikana akila wa mutabia. Kwanza ni wako prove ya akakwea kiu
waweta ndunge ni chagu na we kindu kwanza Syana silitomana ni rule na bitithwe mwalimu nda ilitolindwa staff room na mwana eweka ona kuona na nundu we school na we tosoma na miezi 3 na ndio bando kuona simu na nwe ndo soma thina mwana ongi pata munana mweli mwalimu nda ilitolindwa staff room na mwana eweka na chui kindu mwana wa kuwi musia ilitokomana na we kindu kingi cha na ndakatuma no mwalimu nyumba actually kwanza bishop nenda tuneni Asyai alimu nondo mevaya school ni mwasi Syana hii ala mena mitueno nondo it's against God maneni nikenda mama na hii chuma choki iko no niwe si pe mwalimu wakwa wa teacher te primary na bende to watoto ngirila mono we kanai weko kwako ko weka kana kanai weko kwako nundu ni wairito sija ko kana kakwa o kana ka ngusomethia na keka kinduki ngaete weliboti kakwa kekiwe u ni chosa ata na mundu aitunga o ngo yake katika usiaini nikanama nekana we akeswete we kindu kibwana exactly kila we mwene ukwika enva ayenda we mwene eke mundu usu ata na kwa uwe dhanu utonda ayenda usu ekwe kila we ukwendekwe we na ake mwene no ekwe kiu na aiswa ni andazia edhoni musiai winenganite nikana nuko mutete sia kana na neika profession yakwa na call yakwa ni waidite kosa kana akakatwikithia mwana wako wakuea na ala mekite kiu mayisa akula ali mwala maika kiu mayisa akula wethi yao na itatwiki atumia nitulilika na ali mwaso na bishop utavia ali mwa na moto ana twitu matavia twana twitu ti made sieni kama ni wona nundu no keli tukane nange endo katebe kebu nenda ugaosha vyombo tila boarding school sida ana kwata sisi alimu sembo kwa unengu enda imu katabe kebu ndo kani babysit ye mwana na mwana mani na mwana yete kila nundu kuna TV we privileged yewe privileged wewe ndo maana witweke thiontia na ya alimu mama take ya advantage ya I don't say all lakini be mwalimu kosa twana twako na uitata usisi twana tolato select you for drama festivals we sisi tolato select you for these activities ne tolato ana twili tutone nangange ne kana yakatwa abuse ningulili kana ka episode ka TV ni mwalimu wethe ile lodging I think ngalisi ya Eldoret ena twana twili twikite uniform niki mendete drama na mathi drama ni wamana ni wakwata tukaliuka bakubeke baba so bishop ni waweta kana kaku ondo tenda kekwe tukeke ka mundu na ti alimu on the mailung Syana situ ti alimu on the mailung mando mwa no confide in ukamonenya nundu tienda kwa nangia alimu masitwa lakini ve mbeo ndhoku kati wo tiwo na mbeo ndhoku ni kutuma na Syana situ si lose self confidence ugeze Syana ndena self esteem mwana atona weka bu no ko sio kindu uthiwe mwalimu ya mwana osu waku ni kutinda wite basa sio ndeki kwa kutumio no eto no kuelewa words that is uyu makana you in fact always Jacqueline nikana alimu they do one of actually what you were ne calling it's a calling na passion na they give more than what they are paid for lakini thiu mbete ya isu nizio tuina thina nocio na itu mukulia ka nikana muenge wana Asyai tafadhali enge wana Asyai pesi ndu ingi utailota bya kana na matuko ne twina namba cia simu mukunio simu menganya ukai peka ino kwenda kutabia ndukamutabia kila kindu simuni
musia either in fact is willing no kuka na no nizia say mwe very cooperative angeti cooperative lakini Asyai cooperative nikatitethesie alimu kumina mathina amegu kwanza manda wa no seleke ona mwana akumwithukisi no tona kutabia kindu mwana ongi utona kwika nondo afsuno wa mwa wisaiwo kamundu kaise nikyo bibia ndomo mwana akuno wiwie na ndoka akutabia ko bano tio dosunga mwana akwi eweka ndukata to weta ngewezu ndienda ndikabete bunundu wa mindo ndienda iki wa munukani ndiende na ela wewe yake ingi ngwenda nongelele ela wewe yakana ka utabia unajua mtoto fulani yako na tabia mbaya mana mukunzi uzuende tu ti wa mundu umwe ni sawa ni kwa jetena situ ni siasoma kindu Asyai ni muithukisia Syana na Syana tunenanya na Asyai musini yitu. Bishop Mala, thank you. Madam Faith, thank you. John Mwaka, thank you. Nitawa Jacqueline Binya tukomane chuma chukingi.